Ese nawe wamenye inkuru? Banyarwanda mwese ibi bireba buri wese. Ese waruzi ko umusanzu wa mituweli wahindutse burundu muri 2026? Ese wowe uzajya wishyura angahe? Hari abatazongera kwishyura na rimwe mituweli de sante. Reka mbisobanure neza muri kino kiganiro. Gusa mbere yuko dukomeza, banza ukore subscribe, like, share and comment, ubundi dukomeze tubane. Ni kuri iyi channel ya John P 250. Ku tariki 16 Gashyantare 2026 niho hashizweho iteka risha rigena amafaranga mashya ya mituweli de sante buri muturage azaja yishyura hashingiwe ku byiciro by'imibereho buri wese abayemo. Reka turebe uko buri muturage azaza yishyura n'ibitewe n'iciciro arimo. Niba uri mu ciciro cya mbere, umusanzu ni 4,000 by'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka, ariko aya mafaranga yose azishurwa na leta. Wowe nta faranga na rimwe uzatanga, bivuze ko uzaja wivuriza ku buntu, nta kintu utanze na kimwe. Ubwo ni muri make n'inkunga ya leta. Mu ciciro cya kabiri, abaturage bari mu ciciro cya kabiri uzajya utanga 3,000 gusa by'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka, leta ikongerereho 1,000 gusa. Ciciro cya gatatu kizajya gitanga 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka. Ciciro cya kane kizajya gitanga 8,000 ku mwaka. Naho iciciro cya nyuma ari cyo kiri hejuru kizajya gitanga 20,000 ku mwaka. Ese ibi byaba bivuze iki ku muturage usanzwe? Izi mpinduka zigamije kongera ireme rya serivisi z'ubuvuzi, kuboneka kw'imiti no kunoza kwakira abarwayi mu bigo nderabuzima by'u Rwanda. Niba utazi iciciro urimo, ni ngombwa kwegera ubuyobozi bw'inzego z'ibanze cyangwa ikigo nderabuzima kikwegereye. Ntuzacikanwe, menya iciciro cyawe hakiri kare. Niba iyi video igufashije, kanda like, usangize abandi kugira ngo bose bamenye aya makuru mashya, kandi wiyandikishe kuri channel yacu kugira ngo ujye ubona amakuru yizewe kandi agezweho. Turabakunda kandi turabakurikiranira hafi amakuru yose mashya tuyabagezeho. Njye ni John P Artiste. Bye bye, hasta la vista. Duhuriye ku yandi makuru aza gutambuka kuri iyi channel.